Ibeting chua ilung ta pen menen mai chitkeu jing kai dammai gu Marasam News kederin sa Zeme kona salyagara dalei Mizoram Sorkrine Myanmar nationalist Myanmar hazet rame reizegene peki plu soluze Mizoram haramge pang biawangai luze seki ge bamerame durangai ze Mizoram dege ramzai kada be kadai rame pemi pe luze lui rahangzai li detura Mizoram Sorkrine phogai benai Rezi pegai begaze te dolak leize sam hepet kai delei zai Mizoram Sorkrine rangchicha kai ze Myanmar hazer rame reizegene pnui ki pnui lu soluze seki ge bame pnui gu gri rame Myanmar kadegene te gyut pe kulogu kasa karang menai village level committee tege pechi gai loze sale zai Myanmar refugee reizegene peki plu soluze seki ge bame hange Aadhaar card voter list nai driving license Greek career Sorkrine phoga belesi kapege hezika gyot magra leize sale Aizawl district administration ne sam hepet kaize Myanmar nationalist Myanmar hazet rame reizegene pnui ki pnui lu soluze seki ba meramene Mizoram dege haram zai kadei rame nai klaki pemi peze lui rahange zai heli detura Mizoram Sorkrine phoga benai rezi pega be gaze dolak leize sam hepet kaide lei Mizoram Sorkrine namme nai logo ka sakrang me village level committee du rangai ze ai mera me pese hindi pongkan ti pete lu razai chogu me Myanmar refugee ne apo hindi teleti medua chairman of the district task group on Myanmar refugee Myanmar hazet me Myanmar nationalist reizegene pnui ki pnui lu soluze Mizoram haramge pang biawangai luze seki ba meramedu reheize timsa kamegu bampe tage rangai raleizer sale Nagaland kedegu political party ke chibe Rising People's Party na rangchi chakaize penuina danai chitkeu Zekrusna kamaige Nagaland Health and Family Welfare Department gu principal director Nagaland haramge mipumsak ibedeuge timsak se reside mebogu pe de ne rangya ga pe lesi Nagaland district lenagu Chief Medical Officer CMO Medical Superintendent Lane Bharatiya Janata Party BJP Kyangane Medical Camp Hechit kyo Zekrus kuigene bamchuze bai kyo ziket kachang bamrabege ngogaira sam hepet kaibese Rising People's Party ne mododu phose takleize sale aize danai chit kyo Zekrute sen takmaige Rising People's Party gu pepe President Jo Naga nai Vice President Jito Jo ne media ge pokak raise Nagaland Health and Family Welfare Minister S Phayung Phom nai Nagaland BJP ne Nagaland haramge mipum sak ibedege timsak che rezite mabogu pepe principal director du BJP Kyangnane medical camp dimchu zen ranga bege ngora samhepet kara kachulya gai guleize sale Rising People's Party ne Nagaland Health and Family Welfare Minister S Phayung Phom nai Nagaland BJP du san rakadaize panuine samhepet kaibeze illegal and unconstitutional hindi makpenai hazai makpeta to leize sale Rising People's Party ne saze Nagaland Health and Family Welfare Department Nagaland haramge mipumsak ibeduge timchakse rezide me boze BJP kyangnago murota to rabe mro maglei zaine Chief Medical Officer nai Medical Superintendent nai Sokri gu rhukige pata to mramedu BJP kyangnago maknet maglei je sale Rising People's Party ne saze BJP Nagaland ne agume medical camp dimchu ga nei na punugu gu charang kang nai herolu pet luze rhutu chimerame doctors tu zai charitable body ngyaze pepepo lion clubs nai rotary club ko medu kuluze te kyora ko leize sale Rising People's Party ne rangchicha kaize Nagaland haramge mipumsak ibedeuge timsak che rezide me bogu pepepu Nagaland Health and Family Welfare Department gu principal director ne krabege samhepet kabelesi tingna mi pui ku chumnungge luto maktina punuine sokridu punirota bena inkai makpatarme toliaga gu leize sale Assam government ne zinai chitkeu zekrus kui mamaige saze punuine population control Zemena kite sangdi benai lungnyam body be tengim nura hange ren kaize awareness kantingchi lura kate be tariam rangaize tetkeula leize sale aize Assam Health Minister Assam gdege mipum saki bedeuge timchak che rezede pe Kesaf Mahantane zinai chitkeu zekrus kui tingkum sang na janga kana mamaige saze population control Zemena kite sangdi benai lungnyam body be tengim nura ben fuize mipui miramedu machira katege be education
nai empowerment mi pui mi rame du pusui do ra rezi pe bem fui rene de leize asam kede go body pe mera me wang duize hedo dam biki assembly ge sakai de lei Manipur Technopal District More Tongge tingi kang kibe zahrarit petpe dengi outbreak ne zinai chitkyu zikrus kui mamaria ka chang mina haina himbrian raza la leize ko sarit ki ge mata to me official ne sale state malaria official Dr. AR Chisti ne saze More Tongge tingi kang kibe zahrarit petpe dengi outbreak ne kan rame plana to zemina haina ze himru chang de lei zai nai kum ting kum chang na jang ka na kum ge tingi kang kibe zahrarit petpe dengi case relang bet ze teti bet joike muri tongge perelang leize sale more tong ze India na marma ramrai ka ke bambe namdi ge tingi kang kibe ze rarit loket ne ropet pe dengi outbreak da gum ze tingchi ze dengi outbreak girame belam ge sensitization program on dengi ze state and district national vector-borne disease control program muri tong Technopal district ke danai chitkyu zikrusna kamai ge tetkyu ga dele aipo awareness program ge chief medical officer of Technopal jangkhulung thothang district medical officer Technopal official nai district malaria department nai tribal hill council go body pemera mane wangje ka zoga dele se sale kraibe tingge Punjab gu chief minister to ga be captain Amrinder Singh ne zinai chitkyu zikrus kui mamai ge Bharatiya Janata Party BJP kyang name gut ka beta BJP headquarter New Delhi ke Union Minister Narendra Singh Tomar Kiren Rijiju BJP gu body pe Sunil Zakhar nai BJP gu Punjab chief Aswani Sharma Sogane Vikai Batato Gaidele Zai Marasam Pogamene Saze Captain Amrinder Singh ne political party link petpe Punjab Law Congress BJP ge Rogaidele Sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne Zinai Chitkyu Zikrus kui mama ge Anui public merame lungka roi bambe Sachugai Razai Sokri Yamata Tomeramene Lung Sang to Makpe Doi to Bena Nim to Berame Sagai Rakmuiki web portal CM the High C Lech inform the CM taga rangai klebe kumuiki lepet kai dele ze official na sale zai anui public merama lungka re bambe sachugai ra kumuiki CM the High C Lech inform the CM taga rangai klebe kumuiki portal ge anti corruption cell lungsang tu makpe doi te bena nim te merame du chilu rahange telephone number kuchum kai la leize official na sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne pogu Facebook page ke rogai ze apo CM the High C Lech inform the CM taga rangai klebe kemui ki lepet ka begene anui public marame lungka re bambe sachugai razai sokri ki yemata to marame lungsang to makpe doi te bena nim te berame sagai ra kemui ki changulei je sale zai apo kemui ki CM da High C bene public marame maning ki be sampo ga berame nai sokri ki gumata to berame people of pikpe transparency nai public marame hange mata to ga be hisap to ga be pelam pelana chimigu lei je sale United States kede gurze tepe President Joe Biden ne saze Taiwan kede China spy bong ne chi ne reik tu gut pihige US spy bong ne duina lungo de bedailo Taiwan kede ngum gai gulei je sale aize US kede gurze tepe President Joe Biden du television interview pului pepe pibe bunge zungo ze maneuze kampo behige maneupe interviewers ne Joe Biden du neuze Chinese spy bong ne duina lungo de bedailo Taiwan kede chi ne reik tu gut pihige US me ngaga gu be no be hige US kede gurze tepe President Joe Biden ne saje China spy bong ne ma pathong ma pegene chi ne redu git te zai a US mene duina longo de be deilo Taiwan kede ngum gai gu leize sale zai interviewers ma no pe ne Joe Biden du palam rang chi gai ra no be hige Joe Biden ne rang chi cha kai je Chinese spy bong ne duina longo de be deilo Taiwan kede chi ne redu git te zai a US ne ta dong je pi ma ku le ka ne US ne panugu spy ramadu duina longo di be deilo Taiwan kede me wangze China bagane Taiwan kede ngum gai gu lei zai ne Ukraine kede hange US mene remro rame Russia spy bodu ngira pebe gum makule je sale ai gene na mai gu Marasam News ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele